rero nibashake gukoresha izo faiblesse zabo badushira hasi twebwe none nabonye n'ukuntu wamufashe navugana no uko niko soko hafata girlfriend wiwe jengera ni sinzi ndabitawure gute basi tutawuzi ko abakunzi best ivuga nabo ni bacanganikiwe murakundana ntimukundana wambwiye ngo murazinanye ntabona bazinanye yo mukobwa arasara ku buryo yoza ngaha wambwiye ko yitwa Dan je ndi mu professional sawa ndi umuntu ndiko ndakurikirana career yanje so sinshobora ku accepting ikintu cyose kiza kinsubiza hasi kubaze kwanza imbere y'ibintu byose ndabikubaza ndakubaza ikibazo kimwe wowe na Gogo mwahuriye mode pasi wanje Gogo rayiti every story matters. What them call me done for real ku MIC STV sasa bakunzi ba TV uko nabandi babwira tu n'umwaka w'akazi gakomeye cyane murabona ahantu turi tukamuciye mu na location ncemo no turi kumwe turi kumwe na Kevin duheruka kuza kuraba ngaha duheruka kuza kuraba ari kumwe hamwe na ntumvuga nti nk'umu girlfriend wiwe ari we Gogo hantuka byo tubasangamo byose kazima n'umuryango wuguruye wabonye sinakubwiye ko ari none bebe waho twakundaniye ko kare nawe arashika ninjira ubu nanjye none winjira nk'umusuma none kuza kwinjira ngaha hari ya telefone yiwe sasa reka nimba rukugara James kibazo cyo kwinjira mu nzu none kwinjira mu nzu kare sinabashika mu nzu sikiliza umviriza Kevin unzane ma media Kevin unzane ma kamera Kevin tuzina mugabo reka tuvugane buke banzureke Kevin gato zimiriza ibyo bintu banzureke Kevin banzureke reka tugende buke none reka tugende buke none uyu ni musohoka none Kevin unzane ma kamera jewe mbaho ivyo kuno vyagenze bakunze best TV ariko no mutsi twaje mahoro Kevin turagira imana twemera yuko dukorana siko Kevin ndashaka ndamukiza bakunze best TV ni sawa nizeye ko merewe neza tumerewe neza nubwo afapase byahatse kurangira nabi mu bisanzwe je ndi mu professionnel kandi ibintu mukora muze muragerageza bibe professional sibijye ibintu mwakoze oya umva twari tuzaranye na Gogo urumva Gogo abana abakobwa ni hatari Gogo aragukunda kandi birumvikana mugabo rero sasa afite ikibazo kimwe kandi iyo mu girlfriend amaze kwikeka n'indi dossier urabizi nawe none amaze kunyikeka canyararaza reka tuvuge ko vyari ivyo tuvyite ko vyari ivyo ere guca zanyararaza n'amakamera nkuko bro ibaze nawe we uri wawe uri muhuri wawe ntuzi uko bigenje gusa ubu nyene baje abantu bazanye amakamera urumva ndumva yuko wari kuvyakirana nico gitona wanje kumubaza ati none ko turinze tugenda Kevin none ahaza kuvyakira gute boyfriend wawe z'umuntu wamane canke iki niki wana kuntu byarangiye mugabo urumva ni ibintu bitahuritse Gogo aragukunda cyane mbere Gogo hanyuma novuga nti tugerageje mu ntango mwari mu marengi kingana gute je nishuri kintu kimwe ivya Gogo vyo nibikenewe ko ndabivuga ngaha kandi ari girlfriend waga bro niko nakubwiye ya niko twe tubizi ko yaje tubwira ukunze wese niko mubizi ariko siko je nabivuze none bizigura yuko Gogo yatubejeho story irahinduki none yaratubeje none arivyo yaje ambwira ngo kafise boyfriend bakundanye 2 ans niko yakubwiye niko yambwiye umva ivyo je navuze ya urumva nje gituma nda kubajije ati okay reka ndakubareka okay reka mpindure basi kibanza bakunze wese TV ni hatari kabisa ikabaza impindure kibazo Gogo umuzi ni nkande mu buzima bwawe umviriza jewe Gogo n'umuntu tuzinanye bisanzwe aranzi nanje ndamuzi uko azi ko nitwa Kevin nziko yitwa Gogo S2 nta bindi birengivyo Kevin yari kuza akagira y'amasene de jalousie uko nyine for no reason kabisa ushaka ndagusigurire gute basi kwera umva nabonye ukuntu je kuntu yaje bimbwira amenga no muntu ari mu rukundo rwa vrai arambwira ati ndamukunda Kevin sinkeneye ko hari umundi muntu yo muntwara canke ni bimwe abakobwa bagira ibisobe je ndakubaze kwanza imbere y'ibintu byose ndakubaza ikibazo kimwe wowe na Gogo mwahuriye Gogo yaje muhira amaze kuza muhira arambwira ko nkeneye ngo arakeneye iki ndamufasha
kuri kamera mugati none na kamera ngo na kamera ni bon. Claudette mugenzi wiwe aramuzana ambwira ngo Claudette ngo niwe muntu wamaze iminsi ngo shiri wa mucitinga ngo yarafashe na nimero yawe muri telefone. Numvira ndakubwira ikintu kimwe kandi abantu bose bavyumviriza ngaha bacumve abakobwa nk'abakobwa barafise faiblesse zabo rero nibashake gukoresha izo faiblesse zabo badushira hasi twebwe bakora icubahiro tuba dufise jamais nakubwije ukuri mbere narabonye ikiganiro narakibonye bazo no gwanira muri salo onye naravyo izi comedy ngira si nibaje ko Kevin bavuga atari jewe bafete ngira arundi Kevin ushobora kuba nawe wihenze peut-être arundi Kevin bariko baravuga ati nabonye ngene yaje ngaha ngo niwugare ndavuga nene nabonye n'ukuntu wamufashe navuga no uko niko soko hafata girlfriend wiwe ngengera ni sinzi ndabitahure gute basi tutawuzi ko abakunze best TV vuga nabo ni bacanganikiwe murakundana ntimukundana wambwiye ngo murazinanye ntabona bazinanye yo mukobwa arasara ku buryo yoza ngaha wambwiye ko yitwa Dan je ndi umu professional sawa ndi umuntu ndiko ndakurikirana career yanje so sinshobora ku accepting ikintu cyose kiriza kinsubiza hasi n'abantu bose bankurikirana bavyumve okay ivyerekeye nimba ari gogo Claudette bifate ko ari bitito bitigeze byumvikana je muri bajya bose nta kintu na kimwe je sinkene mbere ko iyo dossier isubira kugaruka je namumva ikintu cerekeye abakobwa ngira bitwaje w'Imars ngo umunsi wacu rero umunsi wacu dukora ibyo dushaka twagiriza abantu ibyo tuba dukeneye je nakubwiye turavugana bisanzwe anzi bisanzwe anje nkaba ndamuzi ibintu bisanzwe nyene ibindi bintu birengeye ngaho je ntavyo nzi yes kandi bro nukuri ku Imana ibintu by'ama relation je amakamera mani ni hatari kabisa yoza abakunzi ba TV ndenda buze uho ndabigenza rero byinshi muzobikurikirana je ngiye kusura ndondere gogo ndamumaze gogo iski why wambesha why wambwiye ko mukundana why wa créer ibyo bintu byose mu rugo rw'abandi numva ukuntu bimeze negashaho kandi bro sorry sana kabisa sorry sana kuba twaraje kugutera ngaha n'amakamera gogo jenzo swanda murondere ndamubazi none gogo byagenze gute reko wambeshe murakundana ni mukundana uvyo gukunda badakundana wowe kevareje kubihakana ni hatari ibyo ntavyo nzi kandi nizere ko ari nijya nyuma je ndavyumvise ndavyizere Kevin kanda gushimira ko nawe amaye basi no moyo kutukayaga uya munsi vraiment navuze ati namukorera amakosa mugabo ariko nzoge tuyage buke ushobora gusanga ari adrenaline yamutumye akora bijya biyashika igarenda gushimira ko ubona twagiranye ikiyago ciza kandi wamaye muco uvye byabaye ya merci beaucoup kandi sorry sana kuba byagenze kuri ya ndashoye gusaba imbabazi kabisa sasa abakunzi ba TV mumvise ukuntu story yose imeze gogo ni hatari nimukundana abakobwa kandi birashika abakobwa kuza barabeshera abahungu wa mukunze mubwire direct pana gukreya ama story atabaho sasa abakunzi ba TV gogo ndosanda murondere asubira duho umuco nawe w'ibintu kugira turabe aho twobereza kugira tumenye iherezo ryabyo abakunzi ba TV zosoma kindi biganiro next time. Every story matters.